Kublai phi baro naka DBMN TV ngiwan rasha phi ki khubor niam ka jela jong ka tayo bakhadu jong ubna iaiong ar hajar ar pulai kimat ki pakongsan hagni ka tayo bala dep kilong la penlong lempung bakhat saw ka seng rangba Catholic hanong shirngan rakhe silver jubilee usoble leo yaubor hamaula snai parish yad pilgrim ki samlan nongpo parish Don Bosco Shrine Sora ban lapli pat ba yaka NSSS Farm Northeast 4 bat rakhe yaka International Year of Millet tomantai ne phaj ki khubor ki ba khambania ka sunjuk ki sengrang ba Catholic jong ka Shillong Archdiocese ba khatsau ka balalong ha parish nong shirngan kelas dang du ka arpu ar tarek iaiong ar hajar ar pulai lasdang ki program da ka jing penkiu yaka lama jong ki sengrang ba Shillong Archdiocese ha ka jing alam jong ki nong kitkam bat ki nong mi khmat ka seng ha ka te ka singila dan lang spiritual director jong ki sengrang ba bat ki nong kitkam jong ka lasdang ki program da ka jing pediang burom da ki long kemi ka parish yaka sengrang ba sha ka ni ka lumpung jong ki ka balong ha ka arpu ar bat arpulai tarek iaiong ar hajar ar pulai hak arpu saw tarik lapen kut ya ka jing kendu lang jong ki seng brangba bakhat saw jong manta usnam ar hajar ar pulai da ka mas bakhut hakaba umus Reverend Archbishop Victor Lingdo ulalong ukongsan ban pen menta ya ka mas bakhut hadin ka mas bakhut labut sagi program ban pen kut buram bat ais ngo baha ya kinong mi khmat bat kinong ya lambalang Mentai lah dia yang lama. Arwal mit ke bakhat saw ke jungi, but benda ikut kekat ye spiritual director jungi pada antias pada announce ya ka arwal mit ke baksawan house sedang upanuan pada IT. Kita pernah bagi ka nobit punya keput, but kalau ni kebetulan tolong akan school board untuk ikut ya di nobit kami ke school board balon sudah dilakukan, maka kita ya program kepada dewan house sedang report. Anda tekan. Abdi kepada jumlah kalau karuni house sedang maluan kelai sekat zone 4 bagi kat Paris on subpentif para hadir. Kamas kerpang nakabenta ka jingling khu ba arpusan snam lani ka silver jubilee jong ka jinglong lingdo so oblay u father Leo Yaubor hamaula snai parish klalong kabadap da ka jingrehem mensim
Lapan long yang kemas berkuat ha parish maulas nai ha ka arpuh riu tere iaiong hajar arpulai ha ka jing senran lang jong ki babun kilong do bat ki pat riu nget jong ublei kilayawan ban shimbenta ban ya rakhelang da ka jing shit rem ya ulung do uba ublei ula jit bat mang kerpang ban long uriu niam. Ha ka ni ka singi lapan long ya ka jing ya langkit bok ki riang ya father Leo ya bor ha ka jing ya lenti jong u kumusakri jong ublei ha kini ki arpusan senam baladem. Da ka jing keman ka bakrau baro kilawan syakani ka jing aingu e ublei na ka bentau ni uso ublei ubala IT yala di hakini ki arpusan senam balala haki kammen sim ki bala sakhi ya ka jing ot ki kum kadak jong ka jing sngongu ba jing kurku ba undang imtemen syong pra syong syang haki posnam bandangwan. Maria kukli jong kebalang Wayam tadi Marketing pa Pusim put Check 1, 2. Check. Apa? Nak video show.
Kaseng samla Saint Paul Parish nongpo hakajing alam jong President samla Shanding Ronghang rengkat kajing senran lang u Father Ibor lang nongsit Assistant Parish Priest haka arpulai tarik iaiong kilalit ban shimbenta hakajing yat pilgrim kabala long hadon Bosco Shrine Sora ban peni hakajing teli para samla. Hadirin kajing yat pilgrim labut sakamas bakhuit. Hakani kasgi kilalit jengo ba duwairu hakmat kadurmot relik jong Don Bosco kabadon hakani kajaka. Kisamla na nongpo ban na Sora Parish kilaya kendu lang ban ya mirjengmut halor ki kam mensim mat kam tam ban wanra ya kajing mar keliang hapadeng jongki. Kilaya kentu mar keliang ban mi syakmat ban traya ki kam joka balang da kajing ban jing rehem mensim. Lapan kut ya kene ka program hakane ka sngi da ka magic show bala pen jau do do Father James Mani hakmat jongki samla na Saint Paul Parish nongpo. Tengah cium ini kita ngapo ke bega. No shiput. What mo? Symbol shiput ke. It is not there. Tu yang apa sah? Sad shiput ke kabo. Nongstone Social Service Society NSSS ti sao Nongstone kalapli pat ba eka project kabala tip kum ka facilitating agricultural resilient measures farm Northeast 4 nakabenta ki nongrap barban rakhiru eka International Year of Millet. Yakani ka jingalang lapan long ha hall jong ka NSSS hati sao Nongstone hakaba Most Reverend Bishop Wilbert Marwen Nongstone Diocese ulalong ukongsan harangkat ka jinga don lang uba V Swear MCS Additional Deputy Commissioner West Khasi Hills District kumusembut kongsan. Kum kadak ban rakhi yakani ka sngi ukongsan ula od ya ukik bala shed da ukrai. Hakani ka sngi la ajing hikairu shakinong rem kumno ban tengka ya ukrai. Lakan tui kinong rap ban thung ban bam ya ukrai namar ulong ujing bam uba kongsan uba pen klanya ka medjong ubriu bat uba don bon ki vitamin ban yada ya ki jingpang babun jat. Ukrai ya rap ya kitu ki badon ka jingpang shini bat ki bakende palat uklong snam. Kibala ajing kran hagani ka sngi ki kenthop ya ka Dr. Lakante Warjari Senior Scientist and Head KVK ka kong phila kante nong kendri DDM NABARD ka kong si Pathau District Agriculture Officer Nongstone Upadar Ronaldus Lingdo, President Nongstone Social Service Society, Upadar James Anderson's Emle, Director Nongstone Social Service Society, Upadar Ditender Linkoy, Assistant Director Nongstone Social Service Society, Bat Kiwe. House name Anajan Rio, la establish ya Nongstone Social Service Society. Kumba kabalang kashim tentang haki kampung roy tempat ya keilang salam limba bun kita mission kum kecil ai jingan justat limba school di colleges di universities bat kecil ai jing syakri ya kakwat kakian bat ya kiwe kabalang ru kasno tu bat kasno tu shine bat don't come kakam mission Kabani hak ka social apostolate. Kakam ban anjing syakri dari patban limba ka social work. Yakni ka social apostolate hak international level nidon ka organization kabani hak ka Caritas Internationalis ha ka national level jong India. Nidon ka Caritas India India, Caritas Germany at Germany, but kiwe. We don't do kum kine haki regional level, but we don't do haki diocese level, we don't do the social service kum Nongstone Social Service Society,
SSC Shillong, JHDS Hajuai, Bagdil Haturai. Limba dari Batnat Rekam, Kabalang Tatmu, Banyara jadi Badan Kam, Banlong employed, planning empowered, hagi bentar prepare. Katmu kan tentu jadi real, limba di developmental programs prepare. Migran paring pinjat child rights advocacy, community development, livelihood management, skill training, environmental protection, mental health, disaster management, but the way. Kimbang, kimbang, belum PF. Kimbang, kakak kimbang, kalau redmi, klendu, amlok. Dari kimbang itu kimbang, ubus, kakak muhijir, bukan, mukhau, umlong. Sinten, kalau lo kecilnya, frau, ya kibriu, badali kimbang, sini, kimbang, bibi. Tinrei kibret pak, ya kimbang, rai, jom percaya. Kibalong, menghat kibalang style. How cry menjadi kong lagatiu, menjadi kong nongdeli. Kalau dalam style, nama beli, nama konten jom berkohidri, konten jom berkutin, but fiber ilonganti. Beli beri habubang, habu berbibi bersini, umpami, kamu itu berbangsa bekerja. Beli bang ia wasta, keju berkonten. Henry kalau wasta berperan, ubun fiber. But apa dulu cuma ubun fiber, katu conversion yang katu nutrient usah, siapa terkohidri, kebar bandung siapa bloodstream. Kalau suki jai, kamu kerja mas berbuat dulu. Nak kalau bersyukur di instansi, untuk boleh pray, boleh berjumbang, berbiang. Tidak kalau kini kesenam berkuai, kini kesenam berkuai, kalau kesenam sebagai saintis, aku percaya kita akan berjumbang. Bukanlah belum penyahap, but berjumbang cuma percaya kebenaran atau rakyat. But kelak berkuai di way untuk kita berjumbang. Sebab Ikwa banyo hakapote kata kejisngai hakaba kita food security. Ikwa banyo hakapote kejisngai jomba jimba. Ladang shipu prai way na kitun food block jimba bertang ko hakapote banong kejisngai ni ngalang nasmo ba kalau tek kebagian kam gagri sijuni. Haka arphulai tarik jung benaya yong arhajar arphulai lapen long eka seminar jung ki shijur hanon ba parish hanong stain. Haka ni kasi la don kumba live hojur ki ba wan ban shimbanta haka seminar haka ba la ajing grand president jung ki sengrang ba nong stain diocese uba kan sayau knyau haka mat ka bayade bar ka shong kha shongman. Haka jingya lenti ke bakun jo shaka shispa snem kenti berban penkre ya usnem jeki missionary hausnem arhajar arphulai ka balang Catholic parish jowai kala penlong ya ka jing ai jing hikai ya baro kinong tere balang jong ka parish haka arphulai tarik jong benaya yong arhajar arphulai nadu ka por khandai baje menstem kani ka jing ai jing hikai kalong na ka benta ban penke embyang ya ka kunhun balang baret hapo ka parish bar kum ju ru ban sei bat penmi ya ki missionary bathamai na kani ka parish. Hakate gasni baro kinong tere balang kilawan ban shimbanta bat rengkat bat kisestar kilawan ban yo hikai na kabanta ki jing thmu jang ka parish. I sister so kinong rum ila ai ka jing hikai hakani kasni. La je de ki resources team bat ki volunteer na kabanta kani ka kunhun jang ki missionary.
Tadi dengan bila jin bila ada kontrol untuk kelak yang sama jin utun steam open slash steam dan tentang ibu yang pergi yang minta ikon Palai Sanggal, we had in your feet. Tang nile sanggal mas yung ya we kena huru bukan yang we pesan Uti dan kau berkaslet juga. Uti ini tu mana itu berkaslet juga. Orang kesat. Agak profesor. Orang profesor mungkin tu berkaslet juga. Ye jangan berkaslet juga. Sedang berkeluar, udah berkaslet kamu sih. Oh my. Yo sama nampai kita bergerak nampai kita renyah di sumhabri nampai kita sebab kita berbuat tidak ada nampai ibarat Haka arpohon riu tarik iaiong kaseng riu niam ki sister solution bala tip kerteng kum ke sister FMA daughter of Mary Help of Christians kila penlong ya ka jing rakhe burom ya ka singi khublai sngongu World Gratitude Day haka ba kila penpau ya ka jing sngongu ya kinong penyat bahalor kamtam ya ka Mother General jong ka seng riu niam haka ni ka singi la rakhe habaro ki school ki convent mar ki hostel ba penyat da ka kunhon riu niam da ki jing le kemen ban pen i ya kamen sim sngongu ya baro kitu ki bayadon benta hakajing sandur ya kajing em baman kesngi bada ka benta ka lawe jong ki khna school bar ki samla ki badon hakajing sumar jing pet jing khmi ba jing shahikai hakini ki sister FMA ka auxilium convent umdang mautunum sapai mazarello maukerdep Lamersiang, St. Peter's Nongston, Sacred Heart Convent Maulai, St. Francis Maukendeng, Convent Sidon, Kap Mara, kila rakhe ya ka World Gratitude Day, ban ai ka jing sngungu na ka banta jo ka Mother General, ka noyalam ba hakli du jong ki sister FMA. La penlo ya ka mas bakhod, bat hadin ka mas la penbut ki program bat ki jingle buram balengkot ya ki sister, ki nong hikai bat ki bahalor ba penyat school la ki khna school, bat ki khna hostel ki basyong ha convent. Bada kini ki khubor ngla poish ka pakut jo kani ka thup khubor ni ai ka jing khuble phi baro bat ni duai ba phin kot phin klan ban kerpa de phi balalda phidon ki khubor ki baja ha ki parish ni kishnong jong phi sngo bha ban pha ni pentep yangi shau teu number ubadon ha screen jong phi khnang ba ngindang la ban penmi man ka tayo ya ki khubor niam ka jila khuble shubon uble un kur khui phi